ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke Adimilo Mwalusi mme ke na le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Makoko a dipolotiki ikaeletseng go gaisanela ditlhopho tsa ngwaga o tlang tsa bosetšhaba le diporofense a tshwanetse go duela diranta di le R175 mme bontlhopheng ba ba ikemetseng bona ba tla duela diranta di le R20 go gaisana bosetšhaba le R15 go gaisanela ditlhopho tsa porofense. Seno ke go ya ka melao e thadilweng e phasaladitsweng ke Komišene ya Ditlhopho. A party does not have to contest all the elections, but it must contest at least the National Assembly election and at least one region. So if you contest the National Assembly, you pay a deposit of 200,000 plus 25,000 for each of the regions that you contest. The amount for parties for legislatures remains unchanged. It is 45,000 if you want to contest a single legislature, and you deposit 45,000 for any combination of legislatures. The deposit for independents is a new introduction. There is no historical basis to say we've determined those elections based on following historical factors. Tona ya Lefapha la Bosiamisi ya Thibelo ya Bosenyi le ya Tshireletso ba tlile go tsena kopano le Moporesidente Cyril Ramaphosa go sekaseka mokgwa wa go samagana le dikgwetlo tse di bakwang ke meepo e se mo molaong mo nageng. Tona ya Sepodisi Bekicele o itsisitse seno fa ne a buisana le baagi kwa Imbizo kwa Riverlea kwa ntlenyana ga Soweto. Baagi ba boleletse Cele gore ba tshela ka poifo ka ntlha ya dintwa tsa dithunya magareng ga digongwana tsa barafi kwa kgaolong eo. Bapagami ba le bantsi kwa Cape Town ba amegile mo go sa jeseng diwelang jaaka di-taxi di sa dire kwa Western Cape. Setlamo sa dibese sa Golden Arrow sa re go fisitswe dibese di le 6 fa e sa le maabane mme mokgweetsi wa bese go baditswe ka go thuntsiwa kwa Khayelitsha. Go ntse gape le ditiragalo di le mmalwa tsa go kolopa ka matlapa mme bapagami ba go betse. The issue is impoundments that have increased in numbers recently, and the implementation of bylaws by the City of Cape Town, particularly JP Smith, whereby if your number plate is not properly fixed or has a crack, your van will be impounded. If the lights are cracked, your van will be impounded. If the driver is not wearing a safety belt, your van will be impounded. So we feel that that is unfair because fines should be issued to the driver instead of impounding the van. Tsala ya ga Senzo Meiwa Mthokozisi Thwala o editse gore bola bosupi mo kgetseng ya polao ya ga Meiwa o gadikilwe ka dipotso ka ga go fetoga ga bopaki jwa gagwe le sa se boleletseng mapodisi mo pegelong. Thwala e ne e le mongwe wa batho ba ba neng ba le ka fa teng ga ntlo ka motsi o Meiwa a neng a bolawa ka ona. Mthokozisi Thwala o ne a neela ka bopaki la bofelo gompieno ba boeledi ba balatofadiwa ba mo botsoloditse ka bopaki jwa gagwe jwa gore yo mongwe wa balatofadiwa o ne a molelekisa a tshwere thipa. Ba boeledi ba balatofadiwa ba boditse Thwala gore ke ka ntlha ya eng a ne a sa bua mo pegelong ya gagwe gore o utlwile sethunya se thuntsiwa gabedi fela o boleletse kgotlatshekelo jalo. It is nowhere in your statement that you had the second shot when you were outside. It only refers to the one gunshot that you had during the incident. That was before you ran out. Yebo ku right uqinisile futhi nalapho kodwa ke ngabusho ukuthi mawubhala statement kunezinto oyikhumbulayo after kunezinto oyikhohlwayo oyifuna futhi uyirectify na after nabo bekubhalisa statement bayakutshela futhi lokho ukuthi siyazi ngeke uzukhumbule yonke into okunye mhlawumbe ngenzeka ube ukukhumbula ngesinye isikhathi so ke njengoba ngisho ukuthi sisodwa ngasizwa ngisangaphakathi njengoba ngasho futhi I might have had the second gunshot outside sesibili. It is so that when a statement is being taken down from you, you remember certain things. There are things that you don't remember, and you might be able to remember at a later stage. Even when they take a statement from you, they inform you that you might not be able to remember everything now.
Pelenyana kgotlatshekelo e utlwile go tswa go tokololo ya sepodisi yo e leng mosekasiki wa tshedimosetso ya mogala wa letheka gore go nnile le simswapo go tswa go mogala wa letheka wa ga Meiwa letsatsi morago ga polao ya gagwe. Mshololo o buditse Thwala gore o itse eng ka seno. It's evidence that a swim swap was done on the deceased cell phone. Do you know anything about that? Iyaqala ukuzwa lokho and kuyangithusa ke futhi ke ukuthi kwenzeka lento eyenzakalile ngasekho. And it is shocking to me that that happened in his absence or when he was no more. But it is your evidence that the ID for the deceased was Miss Kelly Khumalo until the Tuesday from the day. Sorry. Until Tuesday after the incident. Yebo kuyiqiniso lokho ngoba ngayibona kumsomluko. Yes, it is true. Yes, it is true because I saw the ID on the Monday as well as on the Tuesday when she handed it over. Paki engwe e solofetswe go neela ka bopaki ka mosupologo. Banyana ba ipakanyetsa motshameko o popota kgatlhanong le Netherlands mo metshamekong ya ditlhopha di le 16 ya sejana sa lefatshe sa FIFA sa basadi ka Sontaga mo mosong. Netherlands ba leba kwa motshamekong ono e le bommamoratwa morago ga go konosetsa mo maemong a kwa godimo mo Group E ka diphenyo di le 2 le maleka. Naga ya Netherlands e na le rekoto e botse kgatlhanong le banyana. Netherlands e fentse Afrika Borwa gararo mo papading ya mafelelo magareng ga dinaga tše. Banyana ba be ba itukišeletša tournament ya Women's Africa Cup of Nations. Netherlands e ile ya shashara banyana ka dino tše 5-1. Having seen our performance in the tournament and the teams that we've played against, they are all ranked above us, and we've pulled up a great performance against all of them. And now facing Netherlands, who we've faced previously, it's not going to be any different. We know their capabilities, their experience. We know how much of a difficult game it's going to be. Banyana ba swanetše go kwešiša tsela yeo Netherlands e ralokago ka gona. Sehlopha sa Afrika Borwa se ile sa šoma ka fase ga mohlahli Verapau yo e lego modudi wa ka Netherlands. I don't think we need much motivation because we know if we win tomorrow's game, it's last 8. So for us, we don't need any motivation. We are going there to make sure that we give our best, like we've been giving our best in the past few games. Netherlands ke sehlopha seo se golago papading ya boditšhabatšhaba morago ga go tšea maemo a bobedi mo mengwageng e mene ya go feta. Netherlands e nošitše dino tše senyane mo dipapading tše 3 gomme ba nošitšwe ga tee. Yeah, definitely we know what this team is all about. We know that it's not going to be an easy game. However, like you said, it's anyone's game. This is do or die. It's not group stages anymore. Banyana ba na le bokgoni bja go nweša e fela le morago la bona le a teka. Our technical analyst was talking about that this morning when we had our post-match analysis, and that's what we actually have to work on because we've actually considered on set pieces. We're working really hard in making sure that we minimize the mistakes, and especially when it comes to set pieces. Yes, definitely something we're working on. I think when we played against Sweden, we expected all those set pieces and we managed to deal with it. Papadi ya ka Sontaga e thoma ka iri ya 4 mo mesong. Pego ka Sefiso Ramara wa Ditaba tša SABC. Motho se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Dine di le ka lo tsamaitsebo ano ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.